Буйся хорантадан, буйырда язылды хорантада, ана телефикерінде де бала сағылсын ана бап. Ailenin ahmesinde, duvanın her sözünde, ana tili muhitinde, vatan sevgisi, havenin kokusunda, kallarının bakışında, gök damgalı bayrağında, vatan. Niye bu yılda seviyorsun? Çünkü bu Kur'an hakkında ve vatan hakkında. Фатма Джапар и Сейран 762 – это не просто артисты, это люди, которые своей жизнью и творчеством показывают, как важно сохранять свои корни, говорить на языке своего сердца и дарить эту любовь другим. Их голоса – это мост, который соединяет нас всех. Ailenin ahmesinde, duvanın her sözünde, ana tili muhitinde, vatan sevgisi. Путь артиста начинается с истоков, с первых мелодий, что слышал в детстве, с первых ритмов, что будили душу. Для Фатмы этими истоками стала народная песня, а для Сейрана – энергия рэпа. Aslında acı bir Kırım Tatar Horantada men de Fatma da müzikanın böyle profesyonel şekilde birisi uğraşmaz idi. Aslında başka zanaatları ama böyle git-gitye müzikaya hevesligim çoklaştı. Toxta. Baban pek güzel yırlay. Pek muzikani sever. Halk muzikani pek sever. Benim anam pek güzel yırlay. Men bilsem Kırım Tatarları her bir Kırım Tatar ailesinde muzikani herkes sever. Bize o başka Ama böyle sanaya çıkmaya profesyonel şekilde kimse уграшмай, саная чихмай. У меня есть запись первая, где я пою, мне, наверное, еще нет 4. Я пою 44, поедем в Ялту. 44, поедем в Ялту. 44, поедем в Ялту. Я пела всегда, родители говорили, что я, в принципе, любила проводить время около телевизора, если там есть музыка, около радио, если там есть музыка. Сейран Халилов – архитектор по профессии и рэпер по призванию. Фатма – экономист. Выросла и долгое время жила не в Крыму. Но это не помешало ей впитать национальную культуру и влюбиться в фольклор. И люди говорили, что неплохо получается у меня петь. Вот. Но когда я поступила в университет, он был не музыкальный, понятное дело, это был экономический факультет. Несмотря на это, я пошла в студсовет, сказала, я пою. Можно ли мне каким-то образом и в университете себя выражать с точки зрения музыки? Меня очень хорошо там восприняли. Вообще, я считаю, что именно с университета, с таких больших каких-то студенческих конкурсов началась моя серьезное занятие вокалом, музыкой. Я сказала себе, что я могу много. Думаю о том, чтобы получить высшее музыкальное образование. Мен зинат бойынша мимарым. Aslında bana Fatma'nın balalığı müzikten bağlı idi, yerler idi. Men de ise başka şeydi. Men müzikada aslında sanaya çıkacağımı aslında fikir etmedim ve öyle maksadım da yok idi balalıktan. Dinlerdim evet, rap şekli çok sık beğenirdim ama birinci türküleri yazmaya student oldukta başladım. Ve sanaya da çıkmaya başladım. Şimdi 20'den ziyade yaşımıydı aslında. Hey, bugün yol var, bekim yarının yok. Bugün sen aç, bekim yarın sen tok. Этой удивительно творческой и талантливой семье уже 7 лет. Они познакомились благодаря общим друзьям. Aslında böyle umumi dostlarımız var idi. İşte Fatma'nın da dostları, benim de dostlarım ve
Наздейм. İşte bu dostlarla beraber arasında bir resimlerde, tedbirlerde böyle tanış oldum. Beni gördü. Ya, 100% ben gördüm. Yazdım sonra görüştük. Ve karar aldık. Ya aslında horonta kurmak için icat zanaatımız hiçbir alakası yok idi aslında. Ben uğraşsaydım da ya da uğraşmasaydım da, Fatma da uğraşsaydı ya da uğraşmasaydı bu horonta kuruluşa hiçbir tesir etmez idi. Başka başka kriterler gerek idi horonta kurmak için bana. Kahvenin kokusunda, kalbinin bakışında, koktan kalıp ay vakında, vatan. Biz öyle alıştık. Alıştık Çünkü- ve bugün de işte bize böyle varyant. Eğer Başka variant başka yok. yok bugün de. Başka variant yok. Sudak taraflara resimler olsa anda işte ana babamız Ana- anda balar anda kalır ve işte biz şimdi ikimiz. Ve benim Evet. ana babam Kırım'a gelse, onlar Kırım'a yaşamaylar. Ona onlar bize misafirliğe gelse, ona evet. Biz mana balacıkları kaldırırız, onlara Ve işlerimizi gidiyoruz yapmak. işimize. Год назад состоялась премьера первой совместной композиции Фатмы и Сирана «Ол», которая мгновенно стала вирусной среди молодежи. Песня соединила проникновенный вокал Фатмы и философский рэп Сирана, этнические мотивы и современный бит. Mına sana bugün de dev deva demek ki play bass ve dev deva. Bu Bir ol, buçuk yıl verse ya. ol yerimiz, bu birinci duet yerimiz ve ben bilesem son temel oldu Son temel, sondan bir yıl. ve kısmet olsa dan bir yer olacak. Karabiber de oldu şimdi. Karabiber de oldu. Yani çıktı Bana yani. 5. olacak. Kısmet olsa İnşallah. olsun. Mulkunu etsin. Türk'ün adını yok olmaz. Ay yok, ben söylemeyeceğim. Kısmet olsa yakın zamanda. За внешней контрастностью их творчества скрывается глубокое философское единство. Дуэт Фатмы Джапар и Сейрана 762 стал не просто музыкальным экспериментом, а настоящей лабораторией смыслов, где рождается новый язык разговора о вечных вопросах, где поднимаются фундаментальные темы. Adamlar dinler, demek çok su kabul etti. Demek ki yerinin manası onlara yakın gelir. Ya da bu yerin içinde ya da bu yerlerin içinde adamlar özlerini bekim taparlar. Ya da öz problemalarını bekimde. Ve biz işte bazı fikirleri meydana getirmeye çalışırız. Biz ise tırışırıq yerlarımızı her vakit canlarımızdan yapmaya, her vakit bizim yerimiz duygular ve smysl, manalı olsun deyip yapmaya. Ya da bir beni meraklı etken mevzu ya da siz ettiğiniz gibi bir hasibet. Kimerde aslında başkaca olur. Kimerde yazmaya başlarsın ve son yerinin manası gelir aslında. Farklı olur. Ama manasız bir şey yazmaya hem hevesligim yok hem nasıl diyeyim istemiyorum. Фатма и Сейран стали одними из самых востребованных артистов в крымско-татарской жизни. Ни одно мероприятие или концерт не обходится без их участия. Планов и целей у творческой семьи немало, но самая главная цель – радовать свой народ. Aslında devam etmeye Aynen. bana şimdi belli bir şarkı gibi oldu benim için. Elbette ki yanı türküler yazmaya, yanı sanalar önümüze maksat olarak koymaya ve tek öge, tek yukarı ve elbette ki kim olduğumuzu hiçbir vakit unutmamak ve bunu da dünyaya göstermek. Kimliğimiz var.